Geldin ha. Eftez kandın. Ya bu kadar. Ama ne ver çavimin? Havala atavan şikar. Adını. Tamam. Sen ne istedin nizm bikre tamam. Avsa. Ji çapemeni ojraya giştire. Zamanı Kurdi nırxeki heri bingehin kadim o devlement ene tevaya Kurdu murvahiyeye. Didirok de bu ya çavkaniya jiyana civaki o gelek zamanı o çandin cuda. Zamanı Kurdi hebun, xwebun, rumet nasnameya Kurdane. Ya neteviye. Xim u siwane yekitiya Kurdane. Azadiya zamanı Kurdi, çavkaniya sereke, ya rizgari ve azadiya neteveya Kurde. Gele Kurd ve zanebuni her dem u her devran necbu parasın peşkıstina zamanı Kurdi kedeke mazın daye. Lidici hemu zoru zahmetiyen jin u daykin Kurd tekoşer u peşengin Kurdan tekoşina xwe benaber meşandine. Yek peşengin tekoşina zamanı Kurdi jî Celadet Ali Bedirxane eko wî û hevalên wî xwe gihandin hawara zamanı Kurdî. Pazê Gulana 1932 de bi pêşengiya Celadet Ali Bedirxan dîwarê ziman û çanda Kurdî tê tovê roşçoreşeka mezin hate reşandin û kovara hawarê bi latînî dest weşanê kir. Ev tovê ku ji aliyê Celadet Ali Bedirxan û hevalên wî ve hatiye reşandin ji bo geşandin û tekoşîna zimanê Kurdî bû çavkaniyeka bingehîn a dîrokî. Ev roja dîrokî ji bo Kurdan xwedî girîngiyeke mezin ku ew yekem car kovareka bi Kurdî bi alfabeya latînî çap bûye û mijara alfabeya latînî jî ji bo zimanê Kurdî zelal kiriye. Di destpêka weşana kovara hawarê de wiha hatiye gotin. Hawar dengê zanînê ye. Zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felatî û azadiyê vedike. Lewra ziman şertê heyînê û pêşîn e. De 2006 de bi ked û hewildanên Tezapa Kurdî cejna zimanê Kurdî hate îlan kirin û ev roj bû hişmendî û giyana ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî her sal tê pîrozkirin. Rastî ew e ku jêderk û çavkaniya hawara zimanê Kurdî qasî dîroka me Kurdan qedîm e. Bêguman jêderk hawara zimanê Kurdî Bêguman jêderk û çavkaniya bingehîn a vê rastiyê jî jinên Kurdin. Dema ku em dibêjin jin jiyan e. Em wate û girîngiya wê gotinê pêş baş dizanin. Lewra jin çawa ku avakara herî sereke ya jiyanê ye avakara sereke ya ziman jî ye. Çawa ku tekoşer û şoreşkerên ewil jinin. Tekoşer û şoreşkerên zimanî jinin. Di dîroka gelê Kurd de ji bo parastin û xwepêşxistina ziman û çanda Kurdî û nirxên kurdewar gelek jinên Kurd di asta pêşengiyê de tekoşîn û xebatên girîng meşandine. Berdêlên mezin dane. Li Kurdistana sor û her çar milên Kurdistanê jinên wek Celale xanima Loristanî Semen xanima Dewdanî, Nergiz xanima Şehrozî, Mesture Kurdistanî, Lîza xanim, Suiska Simo, Fatma Ali, Meyrem Xan, Ayşeşan, Sima Semend, Jîla Hüseyinî, Sêvê Demir û bi sedan jinên Kurd ên din mînakên vê yên herî şêmerin. Li ser vê bingeha pêwîst e ku di roja me de
دروجا مدجیین هری زیده لبه هوارا زمان کردی و نرخن کردوار خودی در کفین و بلا زمان کردی بمشینن تکاشینا پاراستن و پیشخستنا زمان کردی لهر دری بلند بکن ام جنن کردن لسر و بینگه پیوسته که دروجا مده جی یه هری زیده لوی هوارا زمان کردی و نرخن کردوار خودی درد کفین و بلا زمان کردی بمشینن جبر بیا که ام جن چوا کو جیانا خواه بگیانه که آزاد آوا دکن دوی جیان آزاد جی بزمان خواه آوا بکن لشونا که ام تنه ببینجن که ام خودی لزمان دایی که در کفین دوی ام ده همان دمه ده ببینجن که ام خودی لزمان جنه و آزادی در کفین ای سال ام بدروشما هر در کردی با ارمانجا بلند کرن و برفرکرنا تکوشینا شکاندنا تجرید لسر زمان کردی و پرچه اکجی تجرید لسر ریزدار عبدالله اوجالان و تجرید گشتی یا لسر تکوشینان جنین کرد و همون نتوین کرد و کرده برنامه و برنامه و چالکین جور بجور ردار بخن اما لهر دره دنگ زمان کردی بلند بکن و رنگی وی لهر دره بلاو بکن دوی چارچوه ده با آرمانجا بلاو کرن و خورد کرنا هشمندی هندکاری و ریخستن کرنا جواکی یا زمان کردی هروها بداخوازن فیربون زمان کردی و پروردهی بکردی جیرو حتی یکی حزیرانه لحمو باجار و نافچین کردستانی و لگلک باجار و نافچین ترکیه میتینگ مشت داخویانی گرسی بلاو کرنا بسط حزان بلاوو کان به برنامه گل قنصر مهریجان شاهی پانل فرم و هر وکیدن بین لدارخستن ام ببونه یا سالوگرا نوت دودیان آکووارا هواری نمر جلادت علی بدرخان و همو حوالین وی همو جن دایک و تکوشر و پارازبان زمان کردی برزداری بیرتینن ام جشن زمان کردی سری ده لگل کرد لرزدار عبدالله اوجالان لحمو جن و دایکن کرد لحمو تکوشر خمخور خباتکار و دلدار زمان کردی پیروز کن و بانگو گازی لحمو گل خواه کردستان و لهر در جهان همو پارتی سازی روشنبیر و دردار کردان دکن ام تکوشین زمان کردی بلند کن ام هر دره بکن دبستان و زانینگه زمان کردی ام هر دم و لهر دره بکردی باغفن بکردی بخوینن بکردی بنفسینن و بکردی بجین جن جیان آزادی جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی بله نوالی نجاش نهاجی برنامه اینمه لحمول کردستان و ترکیه از بواره پاره بکم برنامه الحیم 11/05/2024 ستارتا 15 گلانی 15/05/2024 داخوینیا چاپمنیه 15/05/2024 برنامه چیروکین موزیکال 16/05/2024 شانو و موزیک 17/05/2024 پانل 18/05/2024 یک خباتا پارکان دو جی بلگه فیلم 19 یک جی خباتا پارکان دو جی بلگه داین و پشبرگ برنامه لامده 13/05/2024 یک بلاو کرنا بلاوو کار دو پانل بلگه داین 14/05/2024 خباتا لبازاران دو برنامه چیروک بیش و دنگ بیجان
15/05/2024 یکمین داخویانی و مش هفسروک گشتیه دم پارتیه تونجر باقرهان و هفسروک گشتیه دم پی چیدم قلشکن و کسکین بایندر دیمین برنامه شاهیه به بشتربون هفسروکان بسمل 11/05/2024 کنسر 12/05/2024 پانل پاسور 12/05/2024 atölyeya jin û zarokan 15/05/2024 daxuyanî farqîn 13/05/2024 panel 14/05/2024 Mihrican 15/05/2024 daxuyanî 15/05/2024 Belgedayın Şahi Peşbirk Lice 18/05/2024 Atölyeya Jin Ozarukan Piran 19/05/2024 Atölyeya Jin Ozarukan Hazro 25/05/2024 Bernameya bi peşengiya jinê Bernameyn Luanê ده گلانه داخویانی چاپمنی و بلاوکرنا بلاوکان 12 گلانه برنامه تایبت ازمان کردی لمکسه لبر گورستان فقیه ایران 13 گلانه داخویانی خسر آجنان بانگاوازی مش و بلاوکرنا بلاوکان 13 گلانه شوا دنگ بیجان 14 گلانه زیارت کرنا دایکن آشتی و صحبت لسر زمان کردی 14 گلانه بلگداین و شاهی 15 گلانه داخویانی و مش 16 گلانه پیشبرک و شاهی 17 گلانه فرما زمان کردی 19 گلانه برنامه قطبیجه 21 گلانه برنامه زمان کردی و یا جوانان اردیش 14 گلانه شاهی زمان کردی 15 گلانه داخویانی مش و بلاوکرنا بلاوکان 16 و 24 گلانه جوانن گل جوانن لاوندا تاخو گندان 23 گلانه برنامه ازمان کردی یا جوانان البر پیمه والله بکی باشه 25 گلانه مزگینیا زمان کردی بباره میتینگ زمان کردی برنامه لانقره 15 گلانه داخویانی مش و بلاوکرنا بلاوکان 19 گلانه بلگداین شاهی و کنسر برنامه لسرته 15 گلانه داخویانی مش و بلاوکرنا بلاوکان 17 گلانه پانل کنسر روژ هدیا نبیه برنامه لجزیره 12 گلانه دیوان دنگ بیجان بلگداین 13 گلانه پانل 14 گلانه داناسینا جلو برگن کردیم 14 گلانه آتولیه جبو زاروکان 15 گلانه داخویانی اومش برنامه استانبول بلگداین شاهی داخویانی برنامه لسم سوری 14 گلانه بلاوکرنا بلاوکان 15 گلانه داخویانی برنامه لتتوانی بلاوکرنا بلاوکان داخویانی و شاهی خلاص بسن بله ایوان جا کتکاری چاپمنیه جبو تبلیبونا و حمیه ام سپاس کن مالا و آوان سر چعوار هاتن ایرو جشن زمان کردیه جاردن ام دویجن زمان ما هبونا میه زمان ما گیانا میه به زمان جیان نابه